Ngino kuna kenda kudiria makondera muchama wa bichama bunge Gembe South abidha badirikari account batongretwe ni munene wa municipal ya Maua timu de mwenda ibedrete nende bakiwatanira na kudiria tauni on njira ya kweberia rukomitarone ya roe mbure nene kurigiro kura kaito konde Ramiro na kinyama wa nende ni tauni mwere there kiruma europone ne makondoria magite ni jama ingi jambura mushine wa mawa gishono kyobunge kya Gembe South igo kujira wa kwigara kwa rogiro mugu ntere cia iriene annex gatigatika mushi kianine kya misetho na gonto kungi na kuri igitene ringi mbura igutenia na ingi inene ithengerete mabisa bathirikari ya kaunti ya Meru batongerete ni murungamiri mushi Timothy Mwenda iba kuonekana kwithagathaga kwingura na kurugura mitaro ya mugu nikenda kurigiria kwigara kwa juu mbura ikiambiria niko prepare tauni yetu kire mbura tu expected ya inene na nwichi tauni yetu mawa ni tharo na challenges chia flooding ra kuromba kura na timu yetu tumbeta kuimobilize kuhakikisha rira mbura ya kaura ya ure nene kana nini utirio tauni yetu mawa ikasafa kana ikethero ikiringika no ntubwa mathina ya nduyu tonya nyumba kana nduyu tonya biashara ni cia itha kana kurianira kwa rui kura kumba kureta hasara nene mno kira biashara betu na kureta hasara nene mno kiri nyakari bamwe batonyerwa bagukumirwa nyumba rui bangi bakomba kuma narabari no ntubwa kura mwiguria no twa rui na thaiu team chetu chionde tusapotetwo ni mheshimiwa gavana itumbite kuya ground kuhakikisha mitaro yonde ira yumbite kuthwa ina ingene ira ikachie rui ndene tauni ya Maua ni kururwa na ingutikia twina team nkuluki ithano ira ikuthiurunka Maua yonde na kariba Maua bachionete na itukaritirie chiondira cietawa hotspots akamithia karibonde bare wa biashara ukagita utaruko mitarone ya mugu na bungi akabera mbura yambirie ikuri imenyere mono kumania na eria rira interest ya iriene kuria baba ingi batejaira uturobo wao so ingwetikia twi thai no tuwe thirikari county itui prepare for the rains na tukomba kuromba kinyakari ibethiro bena batwi kututethire we prepare na ro kuona kuri na ugwati waru we kurianira tafadhali tukinyetherie information na tutetherirwa kumbeka na kiromba antu especially baraba kuriana karibu mitaro okia kuona mbicha chietu ira tubwithiti nau bila tuguruta mitaro ne ndurukoro ruingi muno irukoro ruingi sana lorries and tons of ruko rwegirini antu tene mitaro na ingwetikia tikai rahisi kuruta mitaro no ntu imoni right or closed channels aritingwe betu ibotonya tane ronine ne muno kuruta rukoru itumbe otethania na kukaria mitaro yetu itatonye iteyekiro ruko ituguruta ruko rumoru nene muno tairi chengari na ira chikirini antu baraba na garages baraba na taya biashara cia tairi makaratasi inko baromba bombe tutethia kukaria mitaro eno ntu mitaro eno batu tu affect neo rira kuramba kuthwa kwina blockage. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine wa Maua, kaunti ya Meru.